Iz talijanske televizije, novina. Došli ako možemo nešto glavu s vama, dice che il comando non ti lasciano girare feriti, possiamo girare solo qua? Ah. Vai. Esatto. Dottore, vorremmo sapere quanti feriti ci sono stati a Bijelopolje e come mai non è possibile filmarli. Nekoliko ranjenika u Bijelom polju imamo. Podaci o ranjenicima se nerado daju, nema ih mnogo. Jedan je poginuo i svi ostali su zbrinuti i van životne su opasnosti. Toliko. O ranjenicima se toliko može reći. Mi smo u ratu, to su obično vojni. U vezi zabrane snimanja? U vezi zabrane snimanja ranjenika, naređenje iz korpusa, da dok je najviši stepen borbene gotovosti, niko, čak ni porodice i bliži rođaci, niti poznanici ne mogu ulaziti u bolnicu da s ranjenicima razgovaraju, jer su valjne akcije do vojske znacačke. Kakvi su uvjeti rada? Pa to vidite. Bojimo se granata, još uvijek, malo prije ste mogli jednu čuti da pada, zato smo u podrumu velikog skladišta namirnica. Prije rata je ovdje bila federalna rezerva šećera. Kad su rezervisti, mi zovemo vojska sadašnje Jugoslavije, kad se povlačila odavde, odnijeli su 16.000 tona šećera koji je ovdje bio u prostoru. I postoje ovo jedini u gradu dovoljno velik i siguran prostor. Mi smo ovdje se smjestili jer se pucalo cijelo vrijeme i sad još nikad nije prestalo. Jedina nam je opasnost kakve jače operacije ratne i više granatiranja kako bismo pacijente doveli iz grada, recimo masu ranjenih ljudi. Boljih uslova nema. Humanitarna pomoć u vidu lijekova i namirnica je iz mjeseca u mjesec sve manja. Međutim, na nekakav način počinje funkcionisati država. What happened? Well, there's been some incoming shelling from the Serbian side, either mortars or tank rounds landing nearby. Near the hospital? Yes. They've been landing near the hospital for the last week. There was one just down the road here, about 20 yards from the hospital. Thanks. Okay, thank you. Okay. Now I'm going.
questo ho filmato, spero che è riuscita. Not the churchyard, near the cathedral. Yesterday or the day before? No, yesterday, the day before yesterday, about 10 o'clock. 10 or 12. And they didn't do it for 2 years. What happened was, what Dr. Imamovic is saying is the Croatian side fired back into the Serbian side. And that is the first time for 2 years that they have done that. Now? No, when was it, yesterday? Dečka, ti me čuješ Valence, ti jako vidim. They don't shell Westminster. Yes. Yesterday they shelled Westminster. Yes, they throw two grenades, no? Well, there'd be shells. Pazi god noći. Dečka, ti me čuješ Valence, ti jako vidim. Yes, I I don't think I'll go back here. I've got to drive with... Vidi che tam ravno. Zdaj te počasi, ki je spolzko. Kaj su Srbi na vrhu ili su na drugoj strani? Ove su njih nema vidim. Ali mi smo idemo sad će cepiti. Ovi ne. 15 metara. Così sembra più veloce se ho adesso in questa velocità le case, no? Samo ti sine Kako si? Dobar? Dobro, ja? Sei proprio bello. Nemi Ahmed. Ahmed. Kako se zoveš? Ahmed. Ahmed si. Ja. Dobro je, dobro je. Kaži, ja sam Ahmed. Svjetlo model. Super, super. Reci Ahmede, šta radiš sada? Doručkuješ, tek sad? Mustafa Macic. Vai. Qual è la storia di questa bambina? Che tipo di intervento state facendo? Io posso descriverti l'intervento che stiamo facendo. Il Signore e il bambino sono una famiglia che fa parte delle famiglie che noi assistiamo. I problemi che hanno trovato in questa famiglia te li possono descrivere, assistiamo noi con il nostro progetto di cooperazione italiana, come sai, e loro sono il team che ha in carico questa famiglia più altre 29, perché ogni team ha in carico 30 famiglie
di cui cerca di risolvere complessivamente i problemi che trova. Loro ti possono descrivere meglio che cosa hanno trovato e come hanno risolto una parte di questi problemi, che non sono risolti tutti chiaramente. Presto. Qual è la storia di questa bambina? Koja je priča o tom djetetu? Šta se desilo njemu? Dječak je ostao bez majke. Pomalo ima problema i tako. Kakvi su ti problemi? Je to od šoka, od čega? Pa vjerovatno od šoka. On je ipak mali. Možete pisati malo njegove probleme, o čemu se radi, mislim, i asocijalan, šta, u čemu je problem? Ima socijalnih problema i pomalo je počeo da muca, ima smetnje u govoru, ali otac ga redovno vodi kod logopeda i već ima poboljšanja. Nedavno smo ga upisali ovdje u 10. osnovnu školu, upisat će se redovno u školu, on već zna pisati, čitati tako ja ne. Druži se sa nama, uglavnom... Druži se sa nama, ovako kad je ponekad usamljen, onda ga mi povedemo vani, izvedemo ga među našu djecu i tako. Qual è la situazione che fa? Non ho capito. Qual è la situazione, diciamo, come si trova? Kako se sada snalazite, vam je dobro, vam im fali nešto? Pa malo je bolje sada, ali teško se snalaziti, jer ja sam invalid, a on mali, ja već u godinama i to se malo teže snalaziti, ali moram, snalazim se kako moram. Ide, sa pomoć sa njihove strane je jako bolje, ide. Pa je bolje, mnogo je bolje, otko sam dobio pomoć, pak je bolje. Kako se zove? Mustafa Macić. Vi kako se zovete? Ja se zovem Macić Mustafa. Hoćeš kazati kako se zoveš? Učiteljica nova. Samo ćete pitat kako. Ajde. Kako se zoveš? Ajde. Ahmet Prezime? Macić. Macić. A koliko imaš godina? 6. 6. I sad ćeš u školu. Je. Znaš? Šta znaš? Čitaj. Znam. Znaš li crtati? Znam kuću čovjeka. Znaš li sunce nacrtati? Znam. Jel voliš crtati sunce? Volim. A voliš li se igrati sa djecom? Evo, Ajde. Ajde, pjesmu Ahmed pjevaj. zna pjesme, zna Znači da pišeš, Ahmed? Zna, evo, sve. A koji razred ideš sada? Sad ću. Sad će poći u prvi razred. Ajde, reci da si dobio peticu, pokaži. Dobio sam peticu na vježbama jednom. O, super. Ahmede, imaš prijatelje s kojima se igraš? Imaš u školi prijatelja? Ima, da. Sada ponedjeljka isto sam dobio peticu. Aha, a šta si to napisao da si dobio peticu? Nije napisala jednicu, samo za jedno boc iglicama, ne diraj ga ručicama, bode, ješ, bit će suza bješt. Gdje je ona išao meda u tutić? Evo ga, Išao u meda u dućan, nije rekao dobar dan, već je rekao dobra večer, pokloni se i uteče. Mala djeca pledu, unicu za djedu, čorape da ima, kada dođe zima. 5, 3, 2, 1, vai. Che problemi ha questa famiglia? Questa famiglia ha il problema che, come vedete, il bambino ha perso la mamma durante la guerra e il padre è invalido e il bambino ha un po' di problemi.
Per andare? Ah, ok. Il ponte qua, Andiamo sul ponte? Sì, sì. Facciamo... C'è qualche controllo dall'altra parte? O No, cosa? no, non c'è. Cosa facciamo? Passiamo e basta? Sì, sì. E poi torniamo? Sì. Lungo sì. Sì, va bene? Sicuramente non siamo noi che possiamo dirlo, se dipenderà da loro, ma non penso, perlomeno da come si stanno comportando ultimamente, non penso ci siano grossi problemi per il futuro. Le gare di tutti qua. Ah. La passerella al fiume. Solo che è un po' pericoloso, sono tutte le pietre del ponte. Potete anche andare? Sì, sì. Ah, ene dva. La verità sta vincendo e non la non verità. Con la verità è stato pagato tutto il viaggio che l'uomo è sulla giusta via della verità. Tutto il futuro di tutti i giovani